خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وناسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا ونموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Selanjutipun ing gigak dinto mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Qusay bin Abdullah dari Probolinggo. Deka selerana sareng abdina iyatoraki. Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Tak langkung diralat
sambutan atas nama keluarga Halga Dinto sareng abdina iya toraki deka Kiai Muhammad Kusyairi dari Bendungan Keraton deka panjenengan sareng abdina iya toraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ghamara al-'abda biladha'ifi wa 'ammara qulubahum bi anwarid din wa wadha'ifi. Wassalatu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi mafatihil huda. Wa masabihid duja wa sallim taslima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kurama wal afadil, para kiai, para habaib, khususipun selerana semolja Al-Habib Qusay bin Abdullah dari Probolinggo, selerana semolja Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah bin Steja Dzurriyah abna dari hadratil marhum Mbah Muhajir Steja beletangkeh masyarakat Kanigoro ben sekitar sesareng badan kaula hormaten. Alhamdulillah puji syukur ya teraki dak ngarsana Allah Subhanahu wa taala seapareng nikmat sesangat rajana ngarsaaki kula sareng panjenengan hadir deka kainto acara engki kainto zikrul haul Mbah Bujuk Muhajir. Setan kaula yakin insyaallah majelis kainto kebarengan kelaban torana rahmat dari ngarsana Allah. Amin Allahumma amin. Para tretan, para rabu dan kaula mewakili sedaja keluarga besar
dari hadratil marhum Mbah Pujuk Muhajir, matur sekelangkong secek rajana atas getihipun panjenengan sedaya, bilebih sedaya jajaran pengurus dan panitia, saya ngorbanaki sedaya kemampunah ben tenagana atas terlaksanaipun acara bedening mare mangken seampun rutin saben taun bedening Rebu Bekasan. Tak bisa abawils papenapa kuncoma adua aki dak Gusti Allah jazakumullah jaza al-awfar fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para tretan para rabu sesareng badan kaula hormaten sebab dana ki buruh waosan yasin ben tahlil seka dimah waosan ka intoh iya toraki dek kasdajena ahli kubur kula sareng panjenengan khususipun seiya kholen semangken sedajah mantar moga dadi tambah na nikmat badaning dalam kubur amin. Benjukan dadi lantaran sedajah dosa-dosana sepora sareng Gusti Allah amin. Benjukan kangkui sehadir kula sareng panjenengan ngereng maos tahlil ngereng maos yasin kelaben barokana gelek seewaos manter kula sareng panjenengan sepora adosana. Saya ngerengagi pengajian saya kak dimah deki insyaallah batal iya toragi sareng para kiai ben para habaib si ampun hadir mantur moga kula sareng panjenengan olia ilmu semanfaat ben barokah sebab eda buaki majelis kati semangken ka into majelis zikir napa pole bede pengaji na ka into merupakan suarga sebedeneng dunya eda buaki innalillahi fil ardi innalillahi jannatun fil ardi Gusti Allah kainto geduan suarga neng dunya kula sareng panjenengan oninga suarga kainto bedeneng akhirat bahkan pintu masuk menosah menuju suarga kainto sobung lain engki kainto pateh mate kade baru bisa masuk surga nanging neng kainto eda buaki bahwa Gusti Allah kainto keduan surga bedeneng dunya eterosaki faman dakhalaha taba aisyu sapa orang masuk dek kasuargana Gusti Allah sebedeneng dunya kainto odien bekal nyaman bekal seneng bekal tenang ben bekal marem fama hiya etanya akina apa peneka ning kaima suargana Gusti Allah kainto qala majalisuz zikri alhamdulillah jawabna engki kainto majelis zikir engki kati semangken kainto berarti kula sareng panjenengan apolong bedeneng kainto majelis
maca yasin abareng, maca zikir abareng, ya toraki dek ka ahli kubur, ka intoh termasuk kegiatan se eridoen Gusti Allah ben ebitong sebut suargana Gusti Allah. Alhamdulillah. Pokok sampian tak dele pengajian bujer jak peleman kada tangki Pak. Tangki Bu. Ki deki kainto eman sarah bekal merengaki debu-debu ben ilmu dari Habib Qusay ben juga kiai-kiai selain. Dan kaulah sekali lagi atas nama keluarga matur sekelangkong secek banyakan ben juga sekaligus nyoon sepora sebanyak deka sedaja para hadirin langkong-langkong deka para kiai para habaib menabi bedesi korang pantes korang berkenan nyoon sepora sebanyak dan kaulah tak bisa apareng panapa sesampurna amarga dan kaulah ben sedaja neng kainto kuncok mak manusia biasa kena salah ben lopot dari badan kaulah pribadi korang lebih nah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nama sambutan dari pihak keluarga yang telah disampaikan oleh Kiai Muhammad bin Kusyairi dari Bendungan mantermoga manfaat de kaula ben panjenengan amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, selanjutnya ingki kadinto mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Qusay bin Abdullah dari Probolinggo deka sederayapun sarang abdina ya toraki. Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Bismillah. Kan furu mangkin ben ngalin Habib ngangkak zibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina wa tabibi qulubina wa wasilatina ilallahi Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabi hurril mayamin wa ala tabi'in wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, satejana para habaib, satejana para kiai, para asatid, kong langkong As-Sayyid Al-Habib Talib bin Agil As-Segaf, dan satejana para habaib selain si Cangkolang,
tak bisa nyebut asmana. Bani tanda nyebut retan kengjen tak oning ke asmana. Pencukan sateja kiai si Rabu ento tinai parengen tolesan dan kulecen minta asmana kiai si sepo si dia barokah manabe sebut asmana. Beliau Ki Haji Abdul Hamid Abdullah, Kiai Haji Mukhtar Sirad, bukan Ki Haji Mas Muhammad Khawsullah, Kiai Mas Akib, bencukan salerana semulja Ki Mahrus Fadlan, si Malamantir Malar Mukkah, sateja orang-orang semulja, si Rabu, si Akompol, laku samangken Malamantir Malar Mukkah, paring nalancong umur kalaban sehat walafiat. Dan satu jana, yai silain dicukan Malamantir ijaga serah Allah. Wabil khusus cukan siapa yang mau idoh, siapa yang ilmu, siapa yang manfaat dan jenengan sareng bacaan kaulah kento Kiai Nahdhar Sanai. Saya beliau cukan ampun Rabu yang ten kula ipakon ongke kada. Malamantir Malar Mukkah ilmu si fakal parengakin sareng beliau dak panjenengan sareng bacaan kaulah asareng kalaban ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dadi ilmu se manfaat barokah. Amin Allahumma. Asyukuraki alhamdulillah panjenengan sareng bacaan kaula ekarsa takdir pakumpul sareng Allah laku samangken kaangkuy along polong dalam situng kenangan semulja telepon jazakallah khair kasih tikal wilam ta'alam masa kadang kita alam masa kadang tak nampak tak kiba boleh mantan jazakallah khair dan tak kau isang konten ni ini kesabay ada nyaman dia dua enggak alhamdulillah jika bos yenom kapi umpama yenom kapi si ibu dia rasa hampir pelkak kana Tuhuna Mas Muhammad sambutan lagi beliau ada bu penengan kento Riyadul Jannah kafunan swarga panjenengan iba kumpul sareng Allah kenengan semulja kento kafunan swarga apolong sareng orang-orang semulja para habaib para kiai acara karinto mulai kelak setengah beluk Tuhuna Ki Muhibbullah retan bacaan kaula Ki Muhibbullah Khalil acarita acara karinto mulain setengah beluk robung orang juga robung orang mangkan korian kelak si mawas kori mawas Quran bak maksa karena abon perat mulai setengah beluk lah angki ya mahal qiyam di Solo kori anjoran segala bacaan mulja solawat ayat Quran dan mungkin ngingain orang semulja ento Mbah Muhajir Malamantir iki Malar Mukkah saja kemuljaan si takdir si karsa sareng Allah kaule sareng abek kaule panjenengan sareng bacaan kaulah eka banyak kemuliaan Malamantir tetiya sebab teti lantaran panjenengan sareng bacaan kaulah odi etunya mulja sareng Allah Subhanahu wa taala iki mulja etunya kalaban kelar ibadah mulja etunya kalaban rezeki si banyak lan barokah mulja etunya kalaban ngakungin toron si soleh solehah muljaitunya kalaban pada Pak Mekah Madinah Nabi dan Pak cincin umur Malamantir mulja kalaban husnul Fatimah amin Allahumma
Ceretan si sami muljo mangken neka Rebu pungkasan iki. Rebu mangken apa Rebu dateng? Mangken, beda dua kak, beda dua versi. Beda si abada mangken, beda si abada Rebu dateng. Kula beri malam mah beri malam mah kula ngaji daerah Probolinggo bere bisa posangit yang mana. Kula cerita tetan laku Rebu pungkasan. Beda si nyawat. Rebu dateng beb. Dan kula tak penting ke gula. Rebu mangken, Rebu dateng, Rebu pungkasan tak penting. Mana nyaman ke gula. Pente dukale koncengan. Berhenti. Mana bi Rebu pungkasan mangken, mana bi Rebu pungkasan mangken berarti tanggal 12 Rabiul Awal malam Ahad. Mana bi Rebu pungkasan kain tolak Rebu dateng berarti malam 12 semalam Senin. Aku lah saya pindah koncengan dukale. Apa berdoa? Tapi Rebu pungkasan kain tretan film kitab Kanzun Najah wa Surura. Saya tulis sareng Syekh Abdul Hamid Kudus. Ega Rebu pungkasan kain are si Allah matoron balak bencana dalam setahun. Di balak bencana ben kecubaan si bekal patoron sana Allah setahun si bekal dateng nika mungkin patoron sekaligus. Bila Rebu pungkasan mungkin. Tapi senawasa beda berita kok nakoen ngak nikah guru panjenengan sarang beten kaula ada si takok sekali malah Imhibullah aku biholla bujuk muajir ari Rebu pungkasan nika jadi pelajaran abek kento tak oleh suudon ke Allah Subhanahu wa taala tak oleh suudon ka cenausa bode kabar coba cek sampai abek kento takok kalaben kabar kenika. Sebab saja kecubaan itu pasti beda obat. Likulli da'in dawa, saja penyakit pasti beda tambena. Allah melalui kanjeng Nabi cerita sarang ulama mon Rebu pungkasan paturan balak bencana iya sarang Allah palingin tuwah. Tuhan apa suwe mari abek tak kening balak. Jadi tak abek ni kan iya cerita suudon dalam urusan apa? Urusan apa? Lemangken masyarakat kento kan benyakan si takok ke pengiran percaya ke kabar-kabar si coba kita. Akhirnya apa? Suudon ke pengiran. Karena suudon ke pengiran ya oleh suudon kenika. Mandi keren cek posang beda di mandi cek keker apes engkau bang kita punya Allah kan engkau dia tergantung prasangka hamba dan gula sekut eston tak comoco gula sekut tetan mandi pas cek keker nyaman cek keben enggak dong manosa ini kan di makrifat embung mapan ki bodoh sita beraan lawan jenengan asal dan kalaban makrifat ki tepak tetandungan ki apa boleh cek apes bahaya ya mun panjenengan parcaja ya nunggu apes soku kula jendelak gitu pada ya Allah kalau pain ajadian Imhibullah itu beliau Rabu Imhibullah cerita itu Habib Ammi masih di si karek itu ampun masih di abdina si lain seda itu setretan 14 jadi abana Imhibullah itu setretan 14 ki nggak nikah orang saben nggak nikah. Husnudzanna ke Allah ni kan hebat kan. Imanna ke Allah ni kan luar biasa. Tengok ring mangken di anak dua posang kerbasibi.
Bahkan gitu nih. Malah kadang kita ndek anak lapo sangka ndek. Dong, umur berapa? Umur segemi kabin dong. Tandi lako. Lemak beda orang akabin takok gara-gara tandi. Berarti orang kini tak percaya ke Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya Allah iyakunu fuqara yughnimullahu fadli. Sebenarnya Allah kor gelem akabin. Syarat akabin kada. Kor gelem akabin Allah sibukal masoki. Syarat akabin. Mangkan sebenarnya Sayyidina Umar ibn Khattab tetan kok dia mengak. Sebenarnya Sayyidina Umar kok dia mengak mun bede nak kanak muda tero di PC. Mon beda nak kanak ngode terosoki tapi tak akabin ngan syarat tasoki kok juga kabin sajen sekut kabin sajen bukan kan syarat tasoki kok juga kabin jadi mon terosoki aku tuh sekut bu ibu nyawat ya pak berarti setuju dia Sallallahu alaihi Muhammad. Perhatian para bu si sami bulja pada dan kuda mau situng keterangan beda sahabat lagi ikel pun ki depak gamang ngaji ni kata oning sama tahun apa ki cuma ngaji ke nahdor sana tak usah ngaji ke kula ni ke partai tambahan kian malah semangat kada ki mau nyongok McTyson kan ngaruh agak ibri tambahan kada Pak Abid malah siap lagi McTyson na merekam sekejap mari lah dan kalau mau setong keterangan beda sahabat etan wak duaan sarang evuna hidup kento odin wak duaan sarang evun sau tandi tretan tandi ring sekolah ke wak duaan hidupan melarat hidupan mereka tandi tak sae dan lako nabi mangken serabutan ummina kento ada bu senika jong aja habis jong ke kanjeng Nabi minta barokah ke kanjeng Nabi ben minta amalan ke kanjeng Nabi sekira odik lebih sae pada abad kehidupan ekonomi lebih nyaman dia puna ummina eki dong takzim ke ummina mangkat aja habis abdina kanjeng Nabi pakon ummi saadinto kanjeng Nabi mereksanin onding mereksanin atan mereka bin punten bo kabin dong Dufun Allah orang yang mon kabin vokal jaga sareng Allah orang yang mon akabin vokal tanggung sareng Allah preman apa jang dawuh Kanjeng Nabi pakon kabin ni oh sudi nyare oh ummi mang yakin ke pangeran enggak mong ummi mangkin celao ya mak gua akabin mak tak laku anak orang pakana apa anak orang pakana apa kita laku maka abin kado dia ini kan kelasku lebih zambian tak yakin Allah suudon ke pangeran sahabat punten apa dia Kanjeng Nabi pakon kabin nyare berangkat mangki garaji sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan ekonomi tak tambah gak malah tanggungan saja 2 kan ke evuna sarang rajin evuna abela jong kan semakon beun nyoro beun kabin kan Kanjeng Nabi maka badan bakun deui coba jong takil Kanjeng Nabi jong aja habis oleh Kanjeng Nabi abdina ka entoy bakon ummi dimin sakadinto ento abdina pun akabin raji abdina bade jompo tanggungan 2 ke ekonomi sajen seret ke ento Kanjeng Nabi tanggungan 2 abdina kelakuan bakun tak oleh apa ada Kanjeng Nabi kabin boleh jong maka tak cocok deh preman apa jong ada Kanjeng Nabi pakon kabin boleh mi tulinya re ya umin yakin ke pangeran enggak mon binembian jak macam mau tak ngaltok bireng-bireng ngare ternyata raji 2 sajen seret enggak sajen ini memang lako tandi kabin 2 dia emak rong sesoki kabin 2 we ancor segut atau karbon ya salah tandi dunia tandi WC lako tak kena bakon kabin boleh tak oning kuda tahun datang buyun jangan boleh bab kabin ya
Nabi ajabis boleh ke kanjeng Nabi, dia pun kanjeng Nabi kabin boleh jom. Dasarang aku ngiraji telok, asarang kala ben cincin Allah, asarang kala ben ujian si ampun iuji sana Allah, akhirnya rezeki nega banyak kita. Banyak hidup sejahtera kala ben benih kana kabin tapi karena norok lampana kanjeng Nabi. Yu, biar jangan salah paham yu. Udah tak nerang aki lah kan biar kabin boleh enjok. Udah ni kan nerang aki kaci pun apa iman na sahabat se ongguan ongku ke kanjeng Nabi. Biar peleman pun silaki abele ya mak terus ongke terus dek. PC tadi tu pun Habib selalu kabin boleh. Men jawab, "Wa benih kabin agak iman na dia." Allah Muhammad. Pada si tonggiae, andi santre. Iyo coba mangkin dia. Dekian wei. Dekian wei ngak. Dekian wei. Deki. Ula saya anu dekian wan. Deki. Okey terus dan marilah. Dekian. Tak kira menang je. Aku menangan ke beseri ya. Dan sahabat deki anu cucu agak ada mereka luar biasa nak gula. Macam niat tu lah buat. Niat boleh sebada apa? Saya kira mungkin tak batai budak mak keluar biasa, mak keluar ada. Kita tahu deki anu lah. Pada situng kiai. Ndi sampai tak bin kabin. Ngabdi ni kata kertawanan tak bin kabin. Coba nak kiai jom ben abid apa orang bingkok, mak tak bin kabin kan jom. Takok abdi nak kiai takok. Abdi takok sebi tak abri ceer ke anak bini. Kemudian kiai kabin jom. Orang yang mau akabin rezeki lancar kabin. Yakin ke kiai peleman akabin gak? Ternyata akabin saja ni pentong ku si bini. Anak belum tadi besero kan? Abo ni kiai abdi nak pun akabin kiai dia pun ajuan soal akabin rezeki bukan lancar. Masa jen abdi nak tongkan belum belum si bini itu. Bojong kabin boleh jom. Lo ingat ke dia punya kanjeng Nabi kan? Bakon kabin boleh. Norok lampana kiai. Ternyata sampai kabin telok sokiongku kan? Mobil 2 toko pampak. Soki aja habis ke kiai. Mak hebat jong, mak andi rezeki wan kiai baru kana ajunan abdi nak ento di tuku telok si aja ke bini kula kepi. Kula pun malam perak mitong PC mungkin. Nak lengaan je santre ajunan mak tandi mobil ya, tandi rezeki jong kabin ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bon, gula ajrita kasih bona Pak Aban naki muhibbullah khalil teta di anak Pak Feles. Di anak Pak Feles zaman dimin di anak Pak Feles. Anak Pak Mak Bengal yakin ke Allah. Alhamdulillah gula tak berak boleh ki. Pada panjenengan tak ngojak enjen gula habis berak bentar omong. Apa saki? Dan gula akabin tahun 2012. Mungkin 2000 Pak Lekor anak jen kula furu lemak sementara. Biar apa? Anak jen kula sementara lemak. Kula takok si andi anak seguni todus ke embah. Karena embah jen kula abana aba andi anak 13. Umi jen kula setretan 12. Matua bini jen kula setretan sangak. Matua laki dan gula setretan terlopolo betok. Pas gula di anak 2 gelak bimba. Tapi kan kasih sakadito orang kona kento tetan tak ada si takut ke pangeran ni kan. Si takut tak ngakan tak yakin ke pangeran ni kan sombong husnudzon ke Allah saja paparing Allah pasti oleh bagus. Termasuk termasuk dan kula tanya ke beliau gitu kiai abana ajunan si nomor sabun apa orang ngoning Habib si jelas embah gitu di anak pertama Ahmad Kusairi sete di anak boleh di putra boleh Ahmad Kusairi sete boleh di nomor telok di anak Ahmad Kusairi sete boleh guru abah dan kula guru Ahmad Kusairi boleh
Cina nomor 4 pas odi ndik potra telo kali nyamen Ahmad Kusairi sete kapi kenapa tak jero husnudzon ke pangeran mun baaben lah kak cik nyamen boleh mate boleh kak lah kan ya Allah beliau punten beliau guru bisa punten tak suudon ke pangeran saja aja bapak reng itu dinilai kalaban kebagusan lah karena nilai bagus selem ate tetia saja aja olin sobung sesosadetan malam manter malam moga panjenengan awolong emae laku mungkin malam manter ngoleh barokah dan manfaat amin Allahumma. Para hadirin para bu sesami mulya acara ketika dinto nika acara ketika dinto nika manfaat tak luar biasa ya bunda Mas Muhammad kela Riyadul Jannah kafunan suarga tak saja tak saja orang bisa masuk ke surga. Kasih bon apa? Sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi kento sobung bendingan lah. Mon beda mangken orang ading bending sahabat berarti aben tak kenal ke sahabat. Mon orang kento kenal ke sahabat tak kira bengal bending sahabat. Kenapa? Sebab sahabat ni tanda bendingan. Tak usah urusan selain. Tak usah urusan selain. Kun solat melolo abek tak kira menang. Dan gula maus dalam kitab Imam Al-Haddad dan bercerita beda sahabat kento berangkat ke masjid ke angkui solat afek tak onta. Dimin kan sobung mobil lah kaci ni kak Innova Cherry ini kan sobung kak dimin kak kendaraan zaman Kanjeng Nabi zaman sahabat ni kak telokan khimar keledai si paling muda si ngak tengahan ni kak jeren kuda si paling larang ni kak onta tahu saya dimin mangken onta mangken mana bicakan haji pas bisa kurban onta mereka paling muda sekitar 40 juta si paling muda si larang bisa atosan kan sahabat itu afek tak onta depak ke masjid pangkir ontana etale ontana mangkat pasok ke masjid sholat letepaan sholat ontana itu beda sing ngecok ontan beda sing ngecok. Jadi panjenengan tak usah keton gak mon Jumatan sandal elang tak usah keton. Maling masjid saben beda lah. Kan banyak aja kan cari mau mengamuk salah gelu kurang ajar Jumatan sandal elang. Tak usah keton berak sandal ya onta elang. Mon panjenengan tak ikhlas kalau ben sandal selang Jumat dateng antare gak sendemin pola sandal lah boleh. Tapi maling itu tak sampai buru tepaan muka tarina onta pas nonton onta iki buru kening peke bi sahabat selain genin maling ni kayak tangkep pak genin nanti aki sendi onta mare salat sendi onta ni mare salat jelo kak apa lek onta nabaan bodoh sing itu kak apa jangan saya sholat saya diontak iya engkau tahu boh sangkuni tak paham ibelin kak ontan abaan saya pangkiri di sakru abade saya ngecok tak boleh maling nggak boleh bersih ngecok saya diontarnya ceke iya mulai maling ria muka taina onta cucing maling nggak mulai maling ria muka taina onta engkau padeng kita kerja sahabat selain boh bukan mon tau onta naik getok mak tak ambu solat mak tak orak maling bukan mak nengeneng ben baben kehilangan kan ragorakan malah kadang corongan masjid yang kui tengah maling duk boro ambo jejak duk timur kan sahabat kancana itu bukan onta na men tau ria maling ria muka taina onta mak tak orak maling apa coba sahabat tina onta tak made pangkok ke pengiran mon solat made pangkok ke pengiran tak apa-apa onta hilang kor solat tak hilang
sahabat tetan mangan ada bandingan nah pas ada orang mangken sahabat kento senika pada boleh bisa mian coba Jumatan hapen kecok mau tak seminggu cerita ganjana lagu Nabi sampeyan tetan tak usah onta HP sabaya ada salat sujud imam abid kelu bawa pelawar jaga kada tak kok elang sahabat tidak ada bandingan nah hebat luar biasa sahabat kita wah ibadah malah andi gelar radhiyallahu anhu wa radhu'an dzalika liman khasya rabbah orang-orang siridoin Allah subhanahu wa ta'ala hebat tapi tetan tebaan Kanjeng Nabi acerita mahsyar Kanjeng Nabi acerita sirat Kanjeng Nabi acerita mizan Kanjeng Nabi acerita kacina pakai kiamat sahabat si kalaben ibadah luar biasa mereka ngetik tetan takok tak ngandelakin ibadah nah apa karena sahabat mereka sadar keangkui masuk swarga mereka al jannah mahi balas Ibn As-Sayyid Al-Imam Al-Muhaddis Abu Ya Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki ad-dunya mahi mizah wal jannah mahi balas dunia mereka tak berikan dengan main ben swarga mereka tak gratis dan masuk swarga akhirat beruk sami masuk swarga dunia beruk dia kak kudaan banyak makanya orang-orang saya bisa masuk ke swarga dunia agar dimangken tak saja orang serah orang-orang sekarsa sana Allah subhanahu wa ta'ala agar orang saya bisa masuk swarga benih karena amal kala ben bi rahmatillah kala ben rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mun abek terus masuk swarga gara-gara amal lah abek baca Arab Pak Nabi Musa Nabi Musa kento andi umatnya mana Bani Israel kento tak sami akadi panjenengan sareng besen kaula umur ni tak pada umur awaan kento kan 50 nyongronyo ngaruh sebidek darah tinggi kencing manis jantung koroner sebidek lemak stroke sebaro petong bolo game kadang tak ada pak 50 lah game gak ada pun Kanjeng Nabi kan sekali tentang umat sebijak betong kalau mon umat Nabi Musa atosan tahun guru saya malaikat cerita di zaman Nabi Musa itu Bani Israel mana Nabi bedereng sobung omor pada tatang ke maberak matemor sete meninggal umur 200 tahun sete ini kan si alabet ini takziah ini kan sanrasan niser ya ki ngode lah mati di umur 200 tahun ika boleh mati ngode dong kan jana umur 400 500 6 tahun 600 urus itu umur 200 tahun kina anak kak tak sami gitu boleh bisa mau beda orang umur 17 20 urus ika boleh mati ada umur berapa kan umur 50 bajana lah enggak siapa saya rumah mabere umur berapa tua lah umur belum bolo terlebat sohonara kadang beda jangan cadet ngodetan agak aja tangembak anak lancung umur parak satu sakancan taduk kapilah apa malaikat tersengsa ya beda setong Bani Israel tetan kita umur 500 tahun Odi ejunnya umur 500 sampai Odi 500 tahun tapi 500 tahun kita tak maksiat sekali Kanjeng Nabi saya cerita dalam situng hadis tak maksiat sekali 500 tahun umur saya kaule itu ibadah melolo sujud melolo tak maksiat sekali ternyata depak iya juna Allah apa juna Allah tangga bula tang hamba ben masuk swarga ya kalau ben apa kalau bentang rahmat benih kalau ben ibadah ya apa ngerasa tak terima ke pangeran protes pangeran artinya kayak itu pantes masuk swarga
Cebuna ayunan orang si amal ibadahna banyak bukan masuk swarga. Abdina selama odi ejunya tak toman maksiat sekali. Abdina paringin umur sareng ajunan tak toman melanggar sekali. Abdina paring umur lanjeng ibadah tak toman tak ibadah. Abdina masuk swarga karena abdina pantas masuk swarga. Apa dulu pangeran? Ya mun bener pangsa pantas ayo tembang. Tembang sareng pangeran ibadah 500 tahun sabe tembangan kanan sareng pangeran pondut tegi setung makrepat setung gak beri dua selaja gian selaja sabe tembangan kacer makrepat dengan nombok ke tembangan 500 tahun ngaltok ada karena segala. Jadi di ibadah 500 tahun tak bisa majer swarga. Pas kelas kuda bisa ambian saya seket sebijak materi ada emak terus. Dengan kiamalan mantir oleh sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat di mana bu si sambil berjak aku masuk swarga ni kabur. Mon benih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sami masuk ke swarga dunia juga kalau ben rahmat Allah membeni karena karsana Allah membeni karena beles Allah membeni karena terona Allah kabule bisa sampean tak kira bisa ya buktiin kellu buktiin dan gula senawasa tak pemande pak kegantengan kaito king jen gula keluar dari pintu tol lagi dok boro embung kibade sabe king benyakan bengko apa boleh masuk dak berek itu dari berek dari timur sampai ke kantor di sana tampung lagi kan coba kafe lagi aku sudah kan posak tanian dia kan kau sudah mungkin masyarakat pajaran tampung mereka datang kafe kau sudah posak apa seguni posak lesi lain dah emah tak ngeding kabar lako apa dia tadi lako di kafe pengangguran. Apa sih datang ni pengangguran? Enten anak kok tak iding kabar ya salah kelu mak gula masuk ke lapangan foto gula rajo kak salah pepe rajo selaja boleh cari gula siapa ke mak pepe rajo selaja ya bro mana bisa ki foto gula lapangan kan rajo selaja pepe tak rajo selaja pepe ya bro kita kan tak apa takut nanti tak kendi ring bini kan sini kan. Kalau pun berada foto-foto ngak nikah lebur tak lebur kak lebur pun nak ya berseki orang malam matur tua orang kita tak lebur laku na ben kini kayak sabuk di mah orang kacang jadi kanceng kita jadi kanceng orang banyak jadi kanceng jadi topa garasi tak apa-apa tak kok jadi topa jeding pas foto gua udah ke dalam lebur kan bersama ibu-ibu lah Mak Ramir ya oh acuan es 2000 kan 2000 kan sallallahu alaihi Muhammad lewat bener bila matek bener kan abid pun bener kena salah pengkir embung artinya kan banyak orang si oning apa orang kantor tak oning ke muhajir oning tapi anak pasti datang mak senikaan si lain mata datang dia karena tak ngoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala angkan tetan orang si datang ke acara-acara kayak itu kudu asokor ci asokor anak apa karena ben iyo jenen kala ben rahmat Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kan apa rahmat ni kan penting tetan penting rahmat ni penting di senawasa rahmat ni tak padeng king sekut bentah karena aja dengan Nabi Rabu ke pengajian kadang mulai MC sampai kiai pasti ada bu rahimakumullah kan ya mak rame janu laki an itu tak rame sekali anu kang ambuin kada kang lagi wan pada kotak enten kula mulai gila nengale cakap itu acu es nengale kan karena laki anak ngeneng terus sakit gula boleh biasa membeli uman konsumsi kula paling tak lebur apa agenggu kan ngabus iki panjenengan
nengen anteng Masya Allah nengen boleh tak rawaro tan kata Pak Den nak ria aja rosak kaca orang tak atan nak kian sallallahu alaihi Muhammad oh tak mengiring pun atraki korjek lebat kanto lebat bere aleng-leng kak aleng-leng kalak dari budi mulai tak demo dia kan demo bulan Padang ambiang kan tak Padang kak panitia hebat pinter Masya Allah panitia jadi ia tren aeng pon tu dari budi saya ada tak Padang mau betul uman tapi albi ini Andre ada saya budi demo tak melo deh ya pada dari budi kak mulai tak Padang oh sallallahu alaihi Muhammad rahmat ni kan sekut eventa senau sa rahmat ni kan tak Padang iki rahmat ni kan tak Padang yang penting sebab panjenengan sarang bejan kau detetan bisa lolos bisa ajuki saja kecubaan apa sebab karena ngau oleh rahmat Allah lah abak ni detetan odi etunya abak ni kan odi etunya ekalat tengen kala ben setung ujian setung paparing dari Allah seanya fitnah fitnah kayak itu benih abek kau omong orang tapi abek tak ngelakoni benih gini ka fitnah asakut abek kayak itu asan-asan tua kiap tina kia tafung tua habib abtina fitnah abtina kayak itu kening omongan abtina sangkuning ngecok sangkuning dik seher punten demi Allah abtina tak dik seher tak ngecok fitnah abtina fitnah dalam arti yang sesungguhnya beningak nih fitnah ni kata tanpa paring Allah ujian na Allah secukup ke panjenengan bisa ngobe bagus seabak dari coba neganya mana fitnah apa bentuknya saya bisa majau abak dari Allah nega fitnah inna amwalukum wa auladukum fitnah dunia tanggolang benih polana soki tetan pas orang ini kayak iblisin sama Allah bisa jadi sajen tambena dunia sajen Allah tanda ke orang ini kan banyak orang tandik dunia tandik sepeda motor kemudian tandik sepeda pancat dan berdalan mangkat di Pasuruan sampai ke Rembang sampai ke Bengil bedaan tade si tak siapa kapi siapa Assalamualaikum salam demare Bengil kak Hamid yu demare Bengil kapi siapa ya sepeda on laon kak nyapa oleh setengah tahun di beda motor tak nyapa sekali ngong sajen bagus apa sajen coba berarti dunia na benih rezeki tapi nikmah artinya fitnah dari Allah Subhanahu wa taala andik mobil oleh setahun benih kumpul tak nyapa kaca na mobil tak dibuka sekali tak kok datang ke ngampong dan kan sekali itu ada orang andik toko ini 2 kali 3 atau 3 kali 3 tak esen jual mie jual beras, ate, kopi, gula, minyak. Tapi mula 4 keadaan zuhur, Allahu Akbar atau les kata toko mohon maaf sedang sholat. Beda. Iya. Sobung ini tak sobung. La ilaha illallah. Salames kan tak bojong ya. Sedang sholat asar sedang sholat ni no tua kimon si andik toko ki avejeng monde mele nanti anapa mak tak sangkup avejeng toko nage ni si mele ada oleh setengah tahun setahun tukun rami esena bosak sedang sholat elang malah adan erasanin kok Puru muka ria lah adan kan ayo sajian bagus apa sajian coba berarti kan dunia sih kau lekin kan benih nikmat benih rahmat tapi fitnah apa kan aben sajian jauh dari Allah Subhanahu wa taala boleh nak kanak ngode tetan boleh nak kanak ngode lebur sholawatan hadruan tolok napuh Yasinan tukang tulis
pengajian jadi panitia, hebat luar biasa. Salah akabin tantar sekali. Tanya aki sedang kiai jong, bean maabit tak mangkin jong tak atem mungkok. Biasan sarwaan dateng, selawatan norok, pengajian dah ada. Setiap mata nyobul sekali. Anu kiai bini ngamukan kayak itu ya. Mon Cina kita telepon terlalu kali. Ya benar kiai ya abel jong bean dia ngaji, bean dia sarwaan, solawatan, malah oleh barokah. Abel dia lastare kiai, malah dimin si tebaan hol, abdi kan nolongin sampai malam. Gua abel gula abel lek, cek ngamuk lek, gua nolongin kiai, mata kabin bik kiai sekali. Hah? Mata kabin bik kiai sekali, maka kabin kok kiai saja molein. Nah berarti dong abang kau tu nak bagus kan nanti bini berarti sajen coba berarti si bini kena fitnah. Ya termasuk juga kek bahaya lagi ya enggak. Oh dosa santri bini luar biasa, pondok notop aurat, pondok kelampinan syar'i luar biasa. Akabin irasaan bisa laki. Benar kelampi main ngak nyai sekali, lek ngak sering pabul gelobor melolor ya. Laki kelampi sepres body yang kui berarti si laki mega fitnah benih rahmat apa kau tu nak bagus ke Allah jadi coba termasuk si viral makin si dia ruah apa ngerti apa si dia ini karnaval 17 Agustus. Oh nek bini aget joget embung kak. Kula sekut WA sareng cakancah. Habib kasih pon apa itu Habib. Fenomena ke 17 Agustus banyak ring bini si ajoget pengkir embung. Ule nyawat lebur. Bukan lebur ongku kak yo. Ya mon bener yang laki tak libur kering bini ya berarti tak patah beres. Mangana alhamdulillah ibri tabir malik udah tak ngabes desa. Kenapa? Tak ada orang laki pakai berkering bini. Mon bener yang laki kok lele cinta ke bener tak bener abring bini abengkang lek kok tak kun tak anda. Oh periksa aki gak tak beres kene kah. Bangki, ring laki sarang ring bini kan tak sami punten. Hukum mah tak sami. Orang laki kento dunia kenikmatan dunia orang laki ini kan bisa indah bisa bagus bisa mapan bila mulai lahir sampai belik titik lah mula belik benih dunia boleh orang laki tapi kudu ena dunia akan panjenengan mana bin di anak di putra umur situng 2 3 umur sangat sekali kelas SD kelas telok sempak kan tak belikian cenau sa amain takir abelo sio celok kak tapi gimana dak sejeen luar mula beli kak paek cek siom sekali makanya yang laki mula beli kan lain perlu nak tak celok boleh paek kenapa karena beri dunia bija beria mon bini mulai lahir sampai mate dunia mangan tak usah keton mon beda embau mau petang bolok kabin boleh karena dunia lereng bini joget lebur kak dunia seka keton dan gula selak ngateraki kan gendeng peter lekor kali wah gula tak keton reng bini dunia lebur ke keanekaan akaji emas kan lebur pacong sajian bagus cemeler buan sami reng bini porok kenika lebur kudu tak keton ke reng bini nika dunya sing ngateraki mak gendeng-gendeng gelu ayo oci umpama mereka senang usah udah tak padeng gasak budak binian atau punya umpama kule nengalen setung reng bini ratin cocok ke ate masuk ke ate kule aja habis kaki menghubung ya dan pancen kula ngaji bedereng bini aku dungan koning tujuh itu 4 subuh atin ya jika mawib saya itu oh ndik laki beb dan kula tak urusan ndik laki kula lebur polan ratin combokan gamma
Oh, kami lawan kantor desa. Pintar beb kula. Assalamualaikum, salam. Silake keluar. Oh, jenengan beb, kira laku beb. Kenapa beb? Sombong gak? Yang pertama silaturahmi, yang nomor 2 beri tepan hol Mbah Muhajir kula nengalen binembian racin teronyongo boleh. Kira saya keluar kopi apa arek? Ayo jujur apa sih keluar? Mon Amet bagus dia mak ngamuk. Dan kula kan Amet dari bener teronyongo abina. Boleh, mak ngamuk. Tapi saya bini iyo coli embung abin terakhir mak kecok foto video orang mak neng malah nyengir kan gendengnya mana lah. Gendeng tak gendeng? Gendeng. Mangkan kula keton saya laki agonjeng malah nolak bunte video deh ya. Kuda bidang laki lain abin perak. Oh si gendengnya kula. Tak keton kula yang bini joget-joget susah. Saya kaget tonton gula saya laki mak ngata laki reng laki ngak nikah fitnah tetan benih rahmat tetan sallallahu alaihi Muhammad. Oh bagi saya masuk neraka kada siapa saya ngata laki nikah sebab obun ring bini saya bini mahram itu ngalen orang lain ring bini obun padeng sarang orang laki sebini mahram mundi laki saya laki yang ngerep neraka kada keng mon tandi laki bapan si yang ngerep neraka kada kan ring bini kento kudu atau top aurat apa tahu sak betul dah obun padeng si laki si neraka kada atau bapan neraka kada mangan kuda sekut abole kene bini mon ngamuk ke si laki tak usah nongep tak usah bul mangampudem maaf bengki mon si laki tahu kok buka obun keluar kak neraka ya mentah ikan lu ke toko penggula bahkan karena obun ring bini kan bisa najak ring laki ke neraka obu pas joget ya neraka nomor berempar kadang abu senikah bode saya nyaut iya mau ngunceng Habib kiai dah iyalah hanya aku udah pernah setong bekto kanca aram bagai arti nama kabina anak itu kasih napa segera fokus sudah boleh ya walimah pengajian selawatan munceng majelis solawat acerita ke kancana benar rempuk ke Habib solawatan arep kangpo elektron telo aneh malah itu benar munceng solawatan hadro kiai berempah bin syariaan boh monkor tadi bapak elektron wabi artis serah Beni urusan Habib ben kiai gak ada cerita Habib kiai tanda kering bini lebur keng takok Allah beni perak keangkui abeen tapi juga keangkui masyarakat sejenak maka dengan bergula paling tak lebur berbahasa ngak nikah ikal pun kiai panjenengan mau tak lebur tak usah keluar tak usah nyongok beni urusan nyongok tak nyongok sana usah tak keluar kembung HP do pak kia compok dan gula ni compok dan gula beri ni kak beri hari minggu beri compok dan gula iya dan compok pada karnaval gula nyongok teman ke joget masuk gula nyornek di dalam benten benih apa gula papat jang esto karena kol dua iyo col compok dan gula di TPK drum band lebot TPK anak TPK posang tak fokus ngaji keluar nyongok boleh menampakkan diri ke aku nyongok apa tujuannya mana orang padang benih Habib kiai tanda ke karnaval anda kor endi atoran nyongok boleh nyongok tepaan ateng-atengan lebet akasi pejuang sini Pangeran Diponegoro tadi Pak Soekarno lebet nyongok tepaan ajoget asok boleh mana orang oning berdi tanda ke karnaval tapi tanda ke maksiat tak nikah sebab tetan monlah benyakan cuba etempeng bagus Allah apareng kecubaan apareng balak saya kening benih pirasi ajoget bi kiai datang kokot dia ayo terselamat saja terselamat umpama ya bezeki Pajaran Rembang dan sekitarnya ya mak benyakan siget joget ya tak sokor ke pengiran kalau berkemerdekaan umpama tsunami leman pas tsunami tenggak sing kening banjir sing kening lanyo apa pada sia joget tekak ibu balang ngoi kia roh bahkan gempa malah gempa datang sing kening gempa siapa sing karnaval tekak Habib atas selem kia
Lah umpama gempa bala bencana amit ka kiai nyaman. Ya isan panjenengan keto banyak sih maksiat, abdina gempa pakon deteng serang pengiran, panjenengan mingkir kade ke sorbaja nyaman. Tak usah buang buat ekor jam karena nafal, kor abi bila balaan gini ya. Tapi ternyata bala bencana tak amit. Dan apa para guru-guru abah seiman ke Allah, cakanca guru sama seiman ke Allah, makan menggulai na orang sih. Ala kau coba, ceng ala kau coba kening belai kening bencana karena kelakuan nak sebagus kening boleh karena tak ngajak kancana ke kelakuan bagus. Pada mereka, ini urusan Habib benih Habib, takut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga ngas tete panjenengan mun bede ngak genika cek rok norok gak nyongok ngiring nyongok tak apa-apa ing mun tepan maksiat adem biar tutup deh. Adzan asar boleh salat. Lepas ini para bu sesame murja laki anak anak lebih jahat itu pun laki ben bini. Agak cikgu lebih sambian ring laki. Kalau belum mereka. Bon. Ikalwan lanjut tahun datang. Kemudian kita kantor dan balasan jam nguluan. Kon, terakhir anak ini kan lebih sarah timbang bini. Orang laki, oti panjenengan kan. Umpama bini nangis karena lapar. Bini nangis lapar, tak lapar kak, kau tangankan 2 hari kak. Abot tadi WC. Tak kira tega bukan? Tega. Yang mon anak nangis lapar, cek mak semak aja mah berek kak. Mau tak kali kandeng kamu dono. Lengkian banyak orang ni kak alanggar syariat Allah gara-gara apa? Nak mangan panjenengan asaran para habaib para kiai, mana pun maos 2 khutmil Quran, hatam Quran, apa maos 2 khatam menolong, enten. Mari 2 khutmil Quran, terus lagi laban 2 birul walidin. Di antara bait birul walidin berdua si amun yang anika ya Allah sepora aki ben beleseki bapak ben epucen kula si alanggar atoran ajunan karena khidmah karena maraja cen kula. Lah kana ring sepone kadang alanggar atoran Allah gara-gara anak. Akak ibu-ibu ni, ibu ki praben kak. Tak toman amuk kak aurat sekali kak. Tertutup cara di anak amit nyosoin pengajian ada apa bahkan kisah sekut dan kuda pengajian tetan kadang isi berdua laki kanan ini kajian dengan kan ini ada laki ada tak nak nikah kadang di antara si berian dia dengan ngelola anak sambil nyosoin kak pangkuk bentek tidak iya jadi oleh setengah jam anak nyidel kak ciruan tak masuk kian. Apa alasan nangis? Sebab takut nangis. Mana? Lah abang ni kan banyak lagi. Mana ibirci? Abang ni kelakuan besar saja banyak. Abang ni kan kalau tengok kalau berfitnah. Semacam abang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lah fitnah ni kan bisa lontor, fitnah ni kan bisa sobung, fitnah ni kan bisa tadak. Bisa abad jadi semak ke Allah kalau benapa kalau bensitung si nyawana rahmat dunia bisa manfaat kenapa mohon oleh rahmat Allah abad tak eman ke dunia mangan tuan para guru Allah waj'al dunia fi aidina wala fi qalbina ya Allah jangan sampai ate masuk dunia jangan sampai masuk ke ate kun pada tanah anapa tak eman ke dunia anapa tak eman ke apa sih cekandi karena afereng kalau ben rahmata Allah laki jadi laki si ngajak si bini ke kebagusan bini ngajak si laki kebagusan ring sepong ngajak anak kebagusan mereka kalau ben rahmata Allah ben rahmat mereka bila kau le mon abe engak ke orang-orang sesemak ke Allah mon abe abolong serang orang-orang sesemak ke Allah mon abe engak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala malam mancer malam mau ke Peleman dikenangan ka into saja jena fitnah ngalotor di lebih sampean au berahmat Allah amin Allahumma amin. Saya rinto tetan saya bisa aturake nyon seborah mana banyak kecanggolangan kekurangan seborah nah tanggolang kekin hador sanai tanggolang abid kelu abdi nak ento telabes son nyaman kelu bolana wong kiai kan to kak mon son nyaman selo paro beli boleh kak yang mula son tak nyaman teka engak kalau pain saya rinto nyon seborah ada minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ahsanal jaza, mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Kusoy bin Abdullah dari Probolinggo. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Selanjutnya pun yang kika dinto mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Muhdor Sanai dari Gondang Wetan. Deka panjenengan sareng saleh yatoraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana al-liqa'a wal ijtima'a fi hadhihi sa'atan mubarakah, sa'ata sa'adah, sa'atan ba'idatan minasyaqawah. Salatan wa salaman ala asyrafi sadah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabih wa mawalah. Allahumma ya alim bi kulli ulum wa ya sami'u al mazlum la taj'al fi hadratina syaqiya wala mahrum wa ya muttali alaina fawwadna al amra ilaik wa man bagha alaina la nashku illa ilaik. Hasbuna rabbuna jallallah ma fi qulubina ghairullah binuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah amma ba'du. Sahabatan kulah muljaaki setuju para habaib, para kiai, para tokoh, langkong-langkong nahusu khasah bidzikri selerana semolja Sayyidil Habib Kusoy. Seampun apareng dedebuan saya dekaku leben panjenengan seteja malar moga detia sangono odi sekrat duda kangersana Gusti Allah. Eridoen sareng Gusti Allah, eridoen sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga takrim wa tafdil dekat selerana Sayyidil Habib Khalid. Juga setuju para habaib. Saya tak bisa zikra asma'ihim wahidan ba'da wahidin. Juga takriman wa tafdilan dekat selerana saya muljah Kiai Abdul Hamid Abdullah Al-Haj, juga dekat Al-Haj Mahrus, juga dekat selerana saya muljah Kiai Gus Muhib, juga dekat Gus Akib, Gus Muhammad Gausullah ben sedaja para kiai, para ustaz, tokoh saya tak bisa nyebutaki asmana situng persitungan, langkong-langkong sedaja zuriyah dari al-maghfurlah bujuk muhajir
kota saya sebut kelaban pujuk banjir. Setuju saya tak bisa nyebutaki asmahna situng persitung alladzina karramnahum bi ahsani takrim wa faddalnahum bi ahsani tafdil, ngereng para reng sepo para rabu lake ben bine awal kula ben ajunan setuju ngaturaki penyoon doa dekang ngersana Gusti Allah malar mogeh para habaib para alim para kiai paring lanjeng umur sareng Gusti Allah hingga dan kula sareng ajunan dalam kebedaan napa bisaos terus tonton nyareh sangonah kang kuitrat dek kang ngersana Gusti Allah terus teguin giring dek karidona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkong-langkong enga siang are mangken dalam kebedaan napa bisaos pakun senyamah ngekholen pujuk bengetuah neka terus elakonin dimen dan kula juga toman ngisek kanto dimen tapi jengguk tak pote gigih tak pasangan mangken neka pasangan neka kena neka pak neka pun pengakan apa nyamena bugis tak bengal norok gigina kita norok dan kula kaintoh ngenangen lakaran seepede pak kaintoh masalah penyakit zaman mangken mangkana Habib matur neka pun penyakit neka orang laki kaintoh ngateraki rajin joget neka penyakit mangken karena tak sebut joget non gelenon bene polen 17 Agustus dan kula dimen juga matur mangken zaman ampun zikrul asma bidunil musammayat nyebutnya mah tak cocok bisa nyamain bene jogetnya mana mangken senam nega dadi ustad tak todus ngateraki bine ada pendepa badhe teng pundi ustad ngateraken estri senam padahal bede salon patang ngejender lotek sagoyang nih kebene senam mulai bilen jogetnya bila saya nyoba senam malih tak ketarah jek neka bareng coba mun senam nyangku mesehat gitu senam neka engak saya mesehat padahal neka nyaman aja joget tinggal bu neka rembegan teka paek tak napa karena neka bejena kau tu rembeg bagus malah bopor dia melolo bopolana kena telu non gelenan gak itu keng acereta keng sombong neka cerita neka dan gula gak itu ki oleh seminggu saya datang dari keneng nah orang selakar kampung kain to ahli ibadah sobung orang binek ketelak muan nah ajak kau tu muan nah merepet tak ketelak keng monengkan to eko cak ninja neka pak apa engki neka nyaman bodo kampung neka disah kecamatan Gempangan neka pun Tarim Tarim neka kena orang ahli ibadah ada orang binek ketelak wajan neka sobung bila beda orang bine entar ke toko orang laki beda di dalam toko keluar kadek saya bine soro kadek meleh buru keluar kemarin masuk saya laki mau nekan tohunten dat ngodetan para molot najak semeleh buah neka orang bine masa entar pasar bikai laki agur legur neka non apa lo neka kan pun tak pada neka saking ekrembek beneka dinapa mak bisa odi engak kain sepeda motor banyak orang agocengan bi rajin keng bengkong saya bine tak ketengan anapa beri keranjeng neng budi kula tanya kula apa sepeda mak beda keranjeng ngapi kain toh bengkong saya bine malih tak ketengal dari budi monekan toh bene malih tak ketengal saya bine lagi kelampi saya ketelak tengen nagasa noceng do nega gitu Ustad medek neng budi nah gitu neka ustad kula kan ustad kula neka gitu nengale bila gocengan bi anak umur 7 tahun bapak anak embu neka mon orang kanto poterne sabuk tengah neka bunten sabuk budi neguan ke bapak ke yandok nene kula tanya boleh mata anak an sabuk tengah mak embun saya sabuk tengah ruwa anak kebayi nutupin embu engak kain to kanto jepon Habib gelek
ya teraki soro joget norok karena benekun karo soro nyongo soro apa norok ngateraki kambing ngocak Pak tuh montang bineh lo teh gula garane kan bunga selake non gelen non bu nega oke pengepora dan gula kain to benek kiai Pak neka saya hadir neka banyak boleh dan gula coba toron marin ku tak pedes ngolok cong ben sengis jong segut dan gula banyak ternyata gula neka bolo kanca banyak gula benek kiai makanya dan gula naneng war luar gula habis kusoi taon nih bokal nyari ilmu dok kiai nahdar kula pada pojokan kanton kan gitu punten bener kiai dan punten keng kula nek tukang rembegan mangkana nek rembegan penyakit napa orang laki tak temburuan ke sebine kibo mon neneng boy sering koceng beri cuko ya kakan tapi cuko tibi teh tutup mau nek kakan ngamuk kayak gitu mangken dan gula segut matoran sepeneka orang konah neka beda sedebu sepeneka pagi bekal beda zaman maleng ngecok lebet lo bengejerum depak ngenangen meker maleng ngecok lebet lo bengejerum besok iki le bakal ono zaman maling nyolong liwat bolongan itu tak do pak mikir pak maling ngecok lebet lo ngejerum pak mak kau tu ajem telur ajem tak kira lebet bulunya tak kira lebet mangken depa tekuin HP binena goceng tak kira mesembi embian pak mesembi orang lah lagi di mana sayang nek jawab bisa bine lagi digoceng laki sepanduk celeng mereka apa ceretan berarti pada orang laki kemalingan binin tak oning anapa tak kecok nyongkek labeng tak kecok nyongkek cendela tak kecok dodol tembok tapi kecok lebet lo bengeje depa tampung pajeren rembeng tade Wonorjo sebeda gula Wonorjo Pak keng pindah ke gondang wetan rempeng pada boy dimen menabi beda orang laki ala ko jalan ke Jakarta saya bina kuda orang dek mare jendela teret selake nega kependepah toko len bi tenggina arapa aku deh bina orang mangken tak kira ketemu Pak jalan selake chatting Pak sudah berangkat suamiku berarti nanti malam kita bisa ketemu bisa siap 86 video koden Pak mare saya starter sepeda agrengan embun ngocak dem abing laki tada aja gelajaran tengah malam ya mare eser ya lahan malam teku tabun sakit tabu dem aja deh ke puskesmas bener puskesmas wak emas ada teh pertigaan lauk roh akhirnya ketemu tahun neng anapa kecok lebet lo bengeje neka ampun depak setuju Pak neka penyakit neka debunuh Habib gelok neka bener nikmat neka nikomah fitnah coba tapi pada seneng coba nggak neka debunuh Habib gelok gula akan dengar neka bener tak lebur Pak kantoman neka Gus Muhib Kiai Muhib insyaallah senyeretaki bada ustad bi murid entar ke pasar ketemu orang binek ratin nyaman murid neka mungkin murid sekolah neng pondok pajuron alim neka Pak nyongo orang binek neka teguk merepet anapa malita akadep karena mereng debuna Sayyidina Ali nadratul ula laka wasani alaika menyongok pertama tak dosa jongmon kedua tak dosa malih tak dosa tak ketep teguh niki berarti santre hebat nih gitu ajalan ngetela orang binek neka lastare ngalen mator ke ustad karena ustad tak nyongok ustad tak lebur panjenengan ngalen orang binek tak jawab Pak mon ajawab tak lebur carpak ngebos anapa debun Habib gelek
Ulama juga ada buaki innan nisa aroyahinun khuliqna lana wa kullukum tashtahuna syammar royahina. Orang bina neka minangkah minyak room saya ciptaaki kan kui orang laki. Tade eloma orang laki saya tak seneng nyium bau roh. Mun ustad ngocak tak lebur carpak berat. Tu tidak jawab ustad apakun. Keng murid ceremeh. Katanya boleh ustad. Beda orang bina ratin gelak panjenengan tak lebur. Ayolah jom ke pasar ceknya tanyaan. Tanya boleh. Dia baiklah jom. Engkau mak repot saja pegebaan. Ya tang kriki keke. Krikin baan bingko ekeke. Deki bilang kok ngocak keke, ayo patang keke. Patang keke. Keke patang keke, murid atauat nangis. Anapa kikin ustad kan raja, Pak. Sakit agili dere. Keng krikin ustad yang kak neka juga aki leader. Ustad atanya, jom. Arapa beun maknanya? Sakit ustad kak dinto ekeke aki leader. Tan kriki ekeke bibeun keluar dere, engki. Sakit jan beun, engki. Nangis engkau, punten. Arapa tan kriki ya ekeke bibeun telelo kayak jan beun sakit engkau tak nangis, beun mak nangis. Arapa? Tak oneng bener tak sakit jom ejo kajo jom paham aja neng bener tak lebur keng bola ejo kah karena tadi orang saya nih bener tak andik lebur kau tuh kuat jeng aja wanahan nafsa anil hawa amilah dari kadin tuh penyakit neka makin eman keman bodoh sapun remeh horek lapon salon ngejendor gitu ajoget dan kula bener tak lebur sami lebur tapi mak akan dengak nekah torek kerembek cek kula ben panjenengan pada mati ya seneng katipun pon apa kipaku nek kedetilan dosa pagi beban ning akhirat ta mati nek semak tentak abid dan gelak kasa ingatan kula nek pon mulain penyakitan abid neneng kadang tepegeh lambung gitu niki leparak niki pohon beri kartu kuning di pangeran pakun dan badan kening kartu merah keluar kemarin gitu pon mati kain to parak mela dari kadinto rabu de khola puju banjir khola al maghfurlah kiai muhajir kain to neka perlu andi doa kapi perlu doaan manter dadi anak toron ben kaum masyarakat sesa sekrat tidak kangersana Gusti Allah sekrat tidak ka Rasulullah empon pengepora ajak rasa arah pon ala kotusan neka ajak rasa arah tuli taubatin ambuin gitu torok para ulama untung panjenengan neka andi tokoh akati kiai Abdullah kainto juga nengak kiai Gus Muhib Gus Akib saya ngajak dek kesayan tak buambu dek ke anak torona mbah bujuk muhajir kain to boleh nonton panjenengan bila pagi pun tak ada senonton belayan kain to belayan mangken nih kan ampun banyak orang tak torok debu akal-akal tibi ebeng bongal dek ka ulama bongal dek ka anak potona Gusti Kanjeng Nabi dan kula entar tung situng beda kapi kasa saya kocak tanda kasa beda kapi pesarena beda sampai do pada ke oman neng oman neka beda pesarian lanjengah 2 ekor meter pesarena pesera Nabi Imron benah Siti Maryam benah Nabi Isa beda tak carpak Islam neka beda keng ruburu nedobakan topas moro banyak sih tak percaya kayak gitu mulain bila tak percaya nih kebamba kula ben panjenengan ngaji nih kepercaya sedaja mangkan aja norok saya tak saya pengepora ngireng sami-sami nyari ridho na Gusti Allah cereng nih kasobung untung ngedek aku ben panjenengan tak usah teng dengan ayo norok ya norok ulama dan kula bener kiaina kula neka tokang rembek gitu makanya neka mator senyaman nah tokang rembek gitu mon kiai neka lailuhu qaim wa naharuhu shaim malam ibadah siang apa asa tapatnya perloan mon kiai
Montok kang rembek sering jualan jamu ya perlo gitu. Anggelan non saben kula matur ngene kan maling ngaone ngenten kula nika alumni Sidogiri. Mode bune kaya Hasan. Besok iki zaman iki uang melek tangi turu duduk kesandung waktu, kesandung kiai dapun biasane. Mangkane kula mun panggil kiai kasa, bener tak lebur. Saya rasa tak lebur bener kiai lo kiai, sering tak sogi kok cak sogi seneng. Bener kaji ke pasar yo lo kaji mulai abang gak kebinen le. Engko ning pasar gelok yo lo anu kak kaji. Dah iya le. Lah karena kok potongan sogi padahal melarat, Pak. Seneng kok cak sogi. Bener kiai cak kiai, ya lebur. Sering coba cak radin tambah tokedoan saja kan. Padahal coba kun karo mon beneneng keneng enggak orang pandai cak tek kiting titingan saja lan Pak. Bener kiai cak kiai tak kuat Bu, tak kuat. Mangken bener tak lebur. Kiai neka lakar neka katise neka dakwah ngajak andi kegiatan wirid ala ko bagus cu tak coba deka orang al-qaim bi huquqir rububiyah wal ubudiyah mangkana neka teguin mon cek buambu mon mebeda engak neka dan kula ningalen ajunan neka haru molain gela kan neka jemelak ko jem neka panjenengan apolo ngekan lho neka kan hebat neka mon poron ngelakonen bagus dina agi urusan dunya neka ampun saya neka sareng bujuk muhajir neka bujuk banjir gak itu neka ampun itu ngaki manter kebanjirna rahmat gitu margena bujuk banjir kebanjiran rezeki sepenting odik neka marem tak kudu sogi tak napa sepedaan pancal pokok dedena tak sesat tempeng sepedaan PCE keng nyoreng melolo dari laut apa tanggal 2 bejana mejer teladu bolo tak majer nege moncan orang cepet nak panasan bulan nak timbangan ni serngingi janda panasan bulan di are anak pemon are karo mabeteng tengah mon bulan mesesek dede bulanan cicilan tak majer tikal bot gelengan karet tak napa Bu tak usah delegen cengkol geleng neka mon mon mate neka edu cale neka akan deh eka lak jerajen Pak mengepora mali nyaman mikira dan gula orang taneh contohnya taneh saya mate kasak bener orang tak andik melolo sesogi mate kia Pak mate lepal pala pedek sogi balapan sogi neka segut gula mator tak kira beda saya menang mun balapan sogi tak kira pada saya menang sesogi nih ke pagi nih tak andi lagi ya pesogiin bon keng sake setruk nah turin tanda jadi gambik gider jail keluar TV tak usah coba lagi bon neka nyaman setruk tak gaya make sogi gitu mangkena debu Gusti Allah kasa mun urusan balapan sogi alhaakumut takatsur ayolah balapan lagi sogian tak kira bodoh saya menang sampai bilang hatta zurtumul makabir bungkolao yokor pole tanan pelebor masang slup masang anak pagasa saya kebuya tingkat ke atas bungko dojo ngukor juga saya lauk teti telo tingkat saya dojo teti telo tingkat saya lauk melek alpat dojo melek alpat saya lauk jalan melek alpat mate mate Pak hatta zurtumul makabir abang gapolan andik laki genteng tuh mentang laki genteng baca gabang garo omro polan telo bolog ya mun le sebitek akan lebih nangis pada Pak gigi neka saja neka bombo neka saya sepo neka lambok neka mapan saben kulo toman mator neka mungkin sedang ngoden neka polan MS glogi cekak nomor sebitek FIFA nomor pampa neka menteri beri aing tak jaga tanya ke bombo neka pegaya bon joget lah pekuat lah nengembong lah tinggal jak kikirin deki ambu tibi bila tok otak letak latek
Yu karnaval yu tole la tua setile ya atengka lah pola oleh along polong pengajian nih kah moro engak neket dadi engak do mangken lambek pak engak kok lambek belis dah Habib Kusoy setia ongkon ya Allah pengepora Gusti. Nah mun mangken soro ambu tak kira gelem sedeng udah pengarah sering 17 Agustus NKRI Bhinneka Tunggal Ika nganeka dan kula sekut matur Bhinneka Tunggal Ika nika lakar laanon orang tampong Madura Bhinneka Tunggal Ika beneneka tonggeleneka dadi neka enoman jei bene air minum santri keng setongkel pada keneng eno mun segelas kemenejen non lenon neka bilang segelas kemanajeran bijai kasak bene Bhinneka Tunggal Ika tak tunggal pak cek situ nggak keneng enom situ nggak kemanajer mangken yasinan dibaan tahlilan peringati itu memperingati 17 kemerdekaan 17 Agustus Bhinneka Tunggal Ika tahlil bene dibaan keng tonggel depadah nyari kenjeran Bhinneka Tunggal mun jogetan tahlilan Bhinneka bene tahlilan tonggel tak tonggel pak dia situ oleh kenjeran situ oleh itu mangkena oba keng neng kemana ketemu polisi ya tangkap gula ngojada nih kan Bhinneka Tunggal Ika neka koduna keng mun urusan kejubaan lakar kau tu terus epa enga teka panjenengan belis ngamuk pegel oh tiga dekik berdebek tona ambu gelak kasar mun letak latek kasar nenengen yang budi netrek noro asalon enga neka oh epe kolbi mendusa pak mate malah dari Kak Dinto ngireng along polong alengki dalam rangka haul Kak Dinto neka polana tero olia doa barokah dadi orang keratu dak Gusti Allah keratu dak Rasulullah paling akhir sekut pole eyatoraki bidan gula mun beda anak foto nyelametin bengetuan neka bektena anak de orang sepo dabuna sahabat kasak meriksanin dak Kanjeng Nabi ya Rasulullah kaifa abirru abawaya ba'da mautihima Kanjeng Nabi katipun pon apa carana dan kula tero abekte ada orang sepo keng orang sepo na kula mangkene kesampun sobung umur ngane kan dabuna Kanjeng Nabi wa minal birri antusalliya lahuma ma'a salatika wa antasuma lahuma ma'a siyanika wa antasaddaqa anhuma ma'a sadaqatika carana abekte ada orang tua mun letak ada umur mun mari salat angkat tanah ngekere maki kenjena salat da orang tua apasa kere maki kenjena pas da orang tua asedekah kere maki kenjena sedekah da orang tua mangkana orang kanigoro tampung pajeran saben malam kemis saben malam Jumat kemis sore mengeluar jajan sepereng kopi segelas kasak didik para ulama oleh debu dari Gusti Kanjeng Nabi tak buambu saya selamatan gitu kayak kadang kelero polen tak ngeding pengaji paling bi kompo ya enom cong aja enom cok kita maghrib nak embena kita mulai nah nika selopot karena nika ngajarin cok embena jadi jerengkong oh nika soro gawe selamatan bu nega boleh cok embena jadi jereng mangken namun ngabai kopi beng kopi ni beri jai beng polen embena bilan tujuan kopi jai jan erekan mayit nih mulai ngene punten kasak soro sedekah aki depak cek sahabat meriksanen juga sahabat Anas bin Malik meriksanen ya Rasulullah idza dahujju an mautana wa natasaddaqu anhum wa nad'u lahum fa hal yasilu thawabu dzalika ilaihim munten kula ngelakonen haji sedekah doa kan kuy orang sesobung umur depak tarakera Kanjeng Nabi debun Kanjeng Nabi depak bal yafrahuna kama yafrahu ahadukum idza uhdiya bitobak bahkan bunga perak engak salah situ ngebeun kapi beri hadiah
Dadi orang sobung umur nek kirimin genjeran perak depak. Nek kane kabukten anak ka orang sepo. Keng mangken bunten banyak anak kelopain ka orang sepona. Mon soro becek genteng grimis cong ketorok cong becek rapa genteng ngamuk lagu rapa ingat ada arepole sering yakla asar. Coba ya log jerogeuna. Bentar Pak, bisa ke kantor sekarang. Siap bos, OTW nega mangke pokon getean ke orang tuan langkong-langkong aja sampai getean ke bini non glenon saya buka itu Bu bening ngajarin laki na panjenengan keren ke panjenengan pola mangken osom cek lecaan kemerdekaan mak banyak ejajah gitu saya orang laki saya sentak bini langsung celek terus golongan tak merdeka Pak apa itu dan gula mulai bakso melati toman ninggalin orang bi rajin saya majer saya bidek dek kasir padahal saya lakonnya keselaki saya negu bese saya bi entar ke kasir berapa mbak tidak nambah apa-apa atau le keselaki mas nambah lontong enggak dek kerupuk enggak, macet melas, cerwa salah kok. Ruwa tak merdeka, ruwa. Ruwa golongan orang laki koceng anggora, ruwa. Tak bungal keluar dari bungkon ken labeng pus abeli, ruwa. Golongan koceng egungseng, non glenon bocah kamu. Pola na mali, geteh de orang tua, mun kebini na tako, mun kembun bengan. Anu racong. Din lah Bu, mun kebine nah anu ayah iya dek aku apa jari kawan wis ada mencet oh golongan anggora engki keng nega akan dedek nega polan ya dan panjenengan pada takok lagi kadang gitu cok mun yebel sebine oh engak lap kelap nas panasar ya Pak toju berung yebel bisa bine iya mulai kok aduh takok dia jadi ngeter do Pak ya ada lambung Fatihah takok ya lo nega ampun bulain keng keembun bengan kula segutkan mator alkomah nega sahabat bene ustad bene kiai sahabat merepat ketengal Gusti Kanjeng Nabi asolat di Kanjeng Nabi so bunga umur lah Pak cekak Pak kalimat tauhid Pak ya alqamah qul la ilaha illallah alqamah baca alqamah la ilaha illallah cekak Pak sahabat senal kenen besera Kanjeng Nabi benemudin Kanjeng Nabi Pak cekak kenapa embuk sakit hati pola nenteng jejen bine pakade padahal tak ngetela alkomah ya jejen nyaman lah mangken punten bine martabak super embuk weci bine beri martabak super embuk weci abotoan semalam tak tedung anapa jelek lagar jual weci menyantak len salen oleh telur minggu botoan ngel nekenya menetap dilu zaujah alal lebih memuljah bine ketembang embuk telasan bine melaki telok kelampipan mapan telok seket lemak seket 1,5 juta hikmat sesitu embuk daster sebita kaibuan oleh seminggu terkerjat embuk mak tambah teki bene tambah teki cong daster ngelinting nak janjelagar mode neka gula segut mator ngereng along polong engak neka perlu juga mak engak abek tidak orang tua nyelameten pujuk muhajir kaintoh male engak deka benga tua terus saya monggo Gusti Allah pon sekak dintoh pengepora dan gula mendepak senyaman bibir tak kir-kir nyakein apa punten padahal saya paling penting juga jaga cek sampai bibir nekah nyakein aten orang lain sedekah pun panjenengan beri tetang kenetung situng alpat
keng kocaen oh angoan akan de bagus gitu caan Al-Qur'an mun cepon kula panjenengan dina make kocaen sepenting oleh alpan beda sudah neka padahal mun dawuh Gusti Allah punten qaulum ma'rufun debu sesae neka khairum min shadaqati yatba'uha ada lebih bagus ketimbang sedekah kek etoroaki neka penyakit orang sogi lah kar penyakit orang andi pese seneng sedekah bibir biasa pae gitu ya kakan riba suigar ya telopolor ya beun bila sabar duwe ngari mun tak melaki engko dan eka biasa nah keng orang sebeta pak kune yompa mun kula tak ngumpa pak sakit hati pak tepelang tak usah kuah mun ngari ya keng bodo senten dina la kocain sepenting akan bakso bodo nek nyaman orang dablek nek nyaman gitu danglan lakar mangken nek mun ngetela orang sogi make peso na mesem dedi maban praine mecek melarat tuh ci ya mun tak beri beun rokok oli di mengko ci aduh orang ngajuk melarat kiri mulai nambah beri rokok mesem engke mangken ga ento coba kompoyo orang sogi labu oh sekani goro nganterake do yuk kaji ketemu kok kompoyo kaji numpak sepeda labu iya yuk kaji banyak sengaterake man kompoyo orang tandi tak kira ngoca dem makorbina mata keluar jangan langsung jadi sape pak neka mangken zaman tunyah tapi empo nengak gelak kasa gaya neka pola sehat make sogi mon setruk tak kira beda entar apa boleh kencing manis soko na laporoan tak kira beda entar dem mata tuman keluar nenek kan coba nak keluar TV coba nak keluar TV tinggal malih pada takok malih tak ya megaya seratin saya genteng bakal juga kapi saya sogi bakal sakit bakal mati ya sedaja engki ustaz saya aneka mati sedaja manter enga kepateh nyari sangun pateh amin Allahumma amin pon pengeporah sejak benyan menabi bedetorator tak saya dekat ate panggeulina panjenengan menawi enten sanjang-sanjang ingkang boten sain dateng manain jenengan nyoon aku ngepon pengepora hadan Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhtar Sanai dari Gondang Wetan. Moga apa yang telah disampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat, amin Allahumma amin. Para tretan, acara terakhir yang kita dinto bitakhtim doa, tapi sebelumnya neka beda pengumuman dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banat 2 Pajaran bahwa pengajian rutin Rabu sebiasa rebuan kasa aneka jatuh pada tanggal 1 jadi rebu angkat neka tanggal situ ngamponan sekaligus memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah akan dihadiri oleh satu Al-Mukarramah Haja Ning Duduk Kusairi dari Pondok Katon Pasuruan, dua Al-Mukarramah Hajjah Ning Kholilatul Ais dari Probolinggo, biasa pagi jam 7 istiwa halaman Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pajaran Banat 2. Pengumuman berikutnya aneka datangnya dari Pondok Pesantren Tampung bahwa Selasa malam Rebu neka beracara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul Syekh Abdul Qadir Jilani sekaligus haul daripada Kiai Haji Ma'ruf Abdus Salam. Lokasi di halaman Masjid Darussalam Tampung Pajaran Rembang Pasuruan. Demikian atas pengumuman, terima kasih. Kemudian aneka pengumuman saya nomor telok yang kika dinto tengah dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum bahwa Holepon Bah Abdullah Umar
aneka jatuh pada pada tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 24 September 2024. Demikian atas perhatiannya, pengumumannya. Terima kasih. Moga panjenengan sobung utur ya torna ketiga pengumuman neka bisa menghadiri. Para hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Yang terakhir ditakhtim doa hal neka sareng abdina ya toraki deka semulja Kiai Abdul Hamid Abdullah dari Pajaran deka panjenengan ya toraki dari beten kaula sebagai pembawa acara mulai awal sampai akhir kurang lebihnya nyon seporah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yumashidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka wa ana ashhadu anta Allahul ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirna warhamna wa liwalidayna wa aqribaina wa asdiqaina wa masyayina wa mu'amilina wa dawjan alina bal jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wa amal salimna wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wa amal khassa ahli baitin ahli baitikum syahatan wa afiyah al-dhahir wa batin wa al-umur al-barakah wa salamah wa fa'idah wal istiqamah wal aman min fitnatid dunya wal akhirah. Allahumma qina syarral dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hatimna al-islam, Allahumma hatimna biman, Allahumma hatimna minka bi khair jama'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.